Yes, ndenda twirute rwimbo rwa Sami Muraya ngonie guthaka gaculu kau tikarito athakiire so ndenda tuthakire haha G C G na D unyitete G ri ukanyita haha na unaona unaruka fret moja hapo katikati, alafu haha ugeka uguo, alafu haha ukarekereria na uguo. Hii kidole iko 7th fret, ingine iko 8th fret uguo. Ithemba giki ugathaka C. Unyitete haha ri ugathaka 1 2 2 na wali na kiria rita rimwe so uguo 2 1 up 1 2 ugathaka C. Ino ni C haha na ino ni D. So no gioka he ri kuthakira ri uguthaka uguo tu. Uguo tuthakire haha uguo. C D C D C D pole pole alafu riu hega pati kangi tuthake gaka ugathaka una improvise one gathie 3 una pull off 2 gathie 3 kana uguo kikane karonekana kanaka watu nikicheza na hiyo ndakuchanganya. Uguo Mary Maria Mariamu G C G D G C Mary Maria Mariamu, sorry my dear love,
tondu niokire guka mathina woteria. G, C, G na D, kana A, B, A, D, A, E. Venye tuta Mary Maria Mariamu, nesori my dear love, tondu niokire guka mathinde patenye yaku. Uguo niguo rĩu no ũthake gĩthemba kĩu. I hope